Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zimaze kwigarurira nibura 20 by'igihugu cye kuva intambara yatangira muri Gashyantare. Ni ubuso ngo bungana n'ibihugu by'Ububiligi, Luxembourg n'Ubuholandi ubiteranyije. Mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Luxembourg kuri uyu wa kane, Perezida Zelensky yavuze ko nibura kilometero kari 125 zimaze kujya mu biganza by'Uburusiya. Yagize ati: tugomba kwirwanaho ku bitero by'ingabo z'Uburusiya hafi ya zose. Ingabo zose z'Uburusiya ziteguye kurwana, zose zirimo kugira uruhare muri uru rugamba. Mu duce twafashwe harimo nk'agace ka Crimea, icyo gihugu cyafashe mu 2014 kangana na 7% by'ubuso bwose bwa Ukraine. Kugeza ubu nibura abaturage bagera kuri miliyoni 12 bamaze kuvanwa mu byabo muri Ukraine.